Ngithembisile ke izingane zingamama ukuthi ke na kuseza upart 2 wale ndaba. Upart 3 kuzoba i-conversation yami naye no part 4 kuzoba i-conversation yami. Upart 5 ngicathi kuba ma voice note lapho engangixolisa khona ubhuti uSikhova nobhuti Thabani ukuthi hey basobhani kusegoli la. You understand? Kusegoli la umuntu uyeza ngenhloso yokuzosiza kanti uthi lala laza ngizakwengola. Ngimzwile ke futhi ukuthi ke nasekunabantu asebagroma manje abathembisa ama-iPhone, abanye bathembisa imisebenzi, abanye bathembisa zonke lezi zinto lezi, you understand? Ukuthi uze kodwa wathi nethi, you understand? Nginilindile ke madoda nize ningalenzi kodwa iphutha ningithuke, ningalenzi iphutha ningithuke, ngiyanidonsa ngendlebe lapho. Ningalenzi iphutha ningithuke. Bafowethu udadewethu ubese ngitshela nani ukuthi bese ngithreatenisha nani ukuthi unamatekisi. Inkinga wazi ukuthi udela nobani. Awungazi background yami azange uyinandele. Itekisi ngikhulele kulona. Ngiseteksini ngikhuluma futhi itekisi ngiyofela kulona. Labantu laba ongisabisa nawo ngabo ngitshela ngabo abafowethu labo. They know me. Wobabuza ukuthi who is this? You understand? Yekelani ukuthi ke noma ngabe nisidelela nisichaphaza bese nisabisa ngamatekisi. Thina ukuthi okwethu sikhulumi la. History asiyikhulumi la. Anokuthi singobani. Sivela nje ngalokho nyanga lokho la. You understand? Ngiphumeke lapho vela ngikho kuyona ngazi ngikhulume ngamatekisi. Uyabona? Bafowethu upart 2 wami udadewethu angisho ukuthi ngimdlela umoya engathengisa yena ibhizinisi enganalo but elezitsha hayi lama appliances hayi ama fridge hayi amaketela hayi ama washing machine hayi ama iPhone ngani ngoba ubakhohlisa abanye nje bengifonela useyathi imali zabo abanye nje bethi uyifuna i-iPhone lapho athi mayithi umuntu i-iPhone uyayithanda time mina ngakutholela i-iPhone ngo 12,000 abanye 9,000 abanye 8,000 but ukhuluma nge-iPhone eyodwa lapho shothi uyabheka ukuthi ke na utsetse kanjani mhlawumbe imali unayo kangakanani. We understand? Ayifuna i-iPhone lapho ngifakela imali bebatshela amanga ukuthi izoluya eChina. Thema isuka lapho mayisebuza ukuthi awukanta ahamba ugcina uhambanga neChina uthi haya iholiday ama flights awahambi ngama holiday yey wedadewethu dala thina sagibela ama flight. I-flight iyahamba kuyiholiday iyahamba kuyisunday i-flight osuyibhukhile uyibhukhile akuthiwe iyanqamuka manje ngoba sekuyiholiday. You understand? Ungakhohlisa abantu. You understand? Babuyisela imali zabo noma banikeza ama iPhone mangabe unawo noma banikeza ama appliances mangabe unawo. We understand? Lezi zinto lo sisi ayiclaimayo first of all I found out with her. I found out ngebackground yakhe mina ke ngoba ngihlanipheka kakhulu ngilandelile ngawe bangitshelile abantu ngawe. Abanye bengifonela while I was in Tanzania mhlawumbe ngifonela abayi2 bethi lapho phela mina ngeze ngaqala khona kuwena ngathi deliver into zami phela mfana kithi bese ngizwe inkulumo zalabantu athi nansi lento engangiyisenza ukuthi lo muntu esifazana akazile kahle. Bathi labantu zikodwa lo muntu elimfaka lapha ku social media egamani lenu uzolibulala igama lenu lo muntu. Lo muntu angazi washaya kuphi, angazi ibhanoyi njani. Omunye wathi ke uzobafaka emsebenzini. Nami ke lento yomsebenzi uyenzile. Uthe une connection emaphoyiseni abekho nomuntu engangifuna umfaka emsebenzini omunye uzomfaka eDandi omunye amfake angazi kuphi. Ngacabangela abantwana bakithi kunabantwana ababili engibacabangile bakithi ngathi no man engangifana abafana bakithi vela bakawushaya u35. You understand? Okay wathi no kufune 5,000 kubabili and uyijahile imali yakho uphila ngamashance usisi lo uphila ngamashance
uphila ngama-shuts ngifuna untshela manga nizobona ukuthi uphila ngama-shuts nizobona ngama-conversation ami naye from phezulu kuyofika phansi ngicathi enze 12 minutes uphila ngama-shuts usisi ufike athathe imali kulo ahambe ifaka lo athathe imali kulo ahambe onikela lapho you understand wayithe futhi uzobhaka amakhekhe angizange wakubone futhi amakhekhe nakhona lapho wayithe uzofaka imali kwi-account azange azayifake leyo mali kuleyo account leyo you understand ngiclearisha igama lami angizange la kuzonithuma ukuthi-ke na ngizilandeleni imali yami no ngiyinyanga mina imali yami ngizozilandela imali yami ngizoyithola nje ngihlampe kakhulu mina imali yami ngizoyithola nini nanini ngiyazi ukuthi abaningi mhlawumbe beselindele ukuthi-ke na mangabe ngithi ngizokwenza ividiyo beselindele ukuthi-ke na ngizokhuluma ngepolitiki angidlali mangabe ngithi ipolitiki ngiziresignile kuyona ukuthi mina indaba zami ayikhulunywa mhlaba wonke ukuthi hayi uzikodeke i-organizer yase-Gauteng siresignile mina abantu abangiqhathe noButi Floyd abantu asebenza nabo le phezulu uyabona bezongikhandela isitha esingenasidingo phakathi kwami noFloyd sesiyizitha ezingenasidingo ngenxa yabantu asebenza nabo lapha abathi uFloyd usenze ukuthi and asikwazi lokho ngenza ukuthi-ke nabayazi ukuthi Mkhonto siyawuthanda vele sizoya phambili sizokhuluma phambili ngoba bayakwazi bayazi ukuthi siyakwazi ukukhuluma you understand but ngiyaxolisa mina Buti Floyd engikukhulumile kuwena nanokuthi lama video lawa ngizowadelete izitha engenasidingo angiyifuni mina izitha engakhokheli angiyifuni mina ziyangicika ziyanginyanyisa you understand ngiphinde futhi ngihlalela ukuthi-ke na bafowethu umuntu ozoshayela usisi egameni lokuthi wambona enikela emngcwabeni kaSiqiniseko wabona enikela ubani manikiniki egameni likaMgibe you understand ningangifaki mina ngoba naye uMgibe ngimtshelile uMgibe ngixoxe naye bengehle eflightini uyabona ngamtshela futhi wesisi mina anguncengi manje ukuthi lethe imali yami uzoyiletha wena mawuthanda uyabona sikuncenge kakhulu kuyimina uSikhova uButhabana emini uyabona wahamba wayokhuluma abantu ukuthi bazonda uSikhova as if thina sikhuluma kabi ngawo bathuka uSikhova kabantu manje left right and center uyabona ngiyaxolisa nje ukubiza igama lakho Bhuti Sikhova mina igama lakho wena lingene ngento eyi1 ukuthi ngathi mina ngakutshela Sikhova ngathi umuntu egoli bombheka umuntu must ukuthi uyisikemu kodwa egameni lokusiza uyabona wethathe wethu khula mina yangithi uzoyiletha khululeka ungasabi bathi khula ngiyazi ukuthi le ndawo ohlala kuyona la flat ohlala kulona ngithi is very safe akungeneki kalula yabona abantu uzobashaya imali zabo vela ngeke bakwazi ukungena lapha ya uhlala khona uyabona mina ngiyazi ukuthi-ke na usuzokhuluma abantu manje athi umuntu hayi usikode iqola mina abantu bayangazi mina ukuthi angilona iqola mina bayazi ukuthi-ke na ngiyabasiza ngokweqiniso umuntu bangasizakalanga ngimkhomba indlela ukuthi uyazi lapho wangithola khona kwaZikode uyabona laba sibezovela kusho ukuthi labo bantu akubona ama-client akaZikode lawo nikulindele nje lokho zingane zikamama akuwona ama-client akaZikode ngiyazi ukuthi-ke na bazovela sebagrumile ngizwile kuthiwa-ke na kune-group angene kuyona ina-2000 people bhixa nje igama lami khuluma indaba zomashelana khona lapho ungibhedela uyisilima uyisiphuphu iyinyona le ungazokutshela mina ngendaba zomashelana uyabona kuma-conversation ami nawe ngithi ngizowaveza uyabona futhi kwakhona kuthiwa washelwa kanti wena kanti yini uNkulunkulu yini wena kuthiwa ushelwa wena sibhedeli wena